Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhir tu silin sang puya Voin Khan India Republic Day voice samsari panhi na churam chu mun sang sanga man ani Mizoram po district na Republic Day lom ani Voin Republic Day lom na fine elna ti thatet ne na loman sem ani Kumin Republic Day a civil meet na choi moina Padma Award dong turin sarkar lai pi chu Mizo sompanga athang Voin Khan India Republic Day voice samsari panhi na chu ramchung hun sang sanga manani a aman na pui ber New Delhi raspata chuan President Ramnath Kovind chuan nampon zarpot parin paret chi baya chang leta he huna hian ral thuam chi sang sang entirani kumin Republic Day a hian COVID-19 shrilenga wangin hun man dan ti dang lamani a paret kalkong ti toyani ba ka athlir tu turpo kumdanga noi khalai singa chuang ni thin kha sing ni sang nga a ti tlemani a no pangkum som panga hnuai lam le kumupa nana benvon nei te chu telve khapta tani poka ramdang atanga kholian som thin po ti ani lova COVID-19 shrileng invenate zom chungin hun man ani India ram puin an man tura anin siam ramdan pui man tanani Republic Day voice samsari panhi na chu ramchung hundang terwolin Mizoram hun sang sanga Voin Khan lom ani a Mizoram chunga Republic Day lomna lian ber chutuk in Dariat Khan Aizawl sipaila mola neni a he huna hian Governor PS Sridharan Pillayan nampon zarpot parin Republic Day thucha asoya Governor chuan Mizoram mi puita du sakna sibaya buka COVID-19 Srilanka ra po he hun poimo takhi India khole tuite chuan anom nam hun thewa nampon zarpot parin inpum khanalan tirin an hmangani atia ramle mi puiten malam panna ke an pen mek lai hian mani le fa te chau ni lo mitin tana malam hun muan omle phur om tak alo thlen the nan ram sang sanga cheng te nen phei khai rol taka kalhi sarkar du danani atia ram chung kiltin masona turin sarkar chuan na thoka COVID-19 tripuileng ma chon meka India ram chanrol na hi khovel mundang te tan po a zirtham rami puitan mani in tawdel troje chitir tu ani ati Mizoram sarkar mlak na le thatha lovat khop ta tu ko shan le tlomngai polte mipui mimir le ral matonga beitura pen chuak te impact na awangin state chunga tripuileng a ziom le governor chunati a ram chung mundang te nena khai khinin coronavirus awanga damlowan tlema hen na awanga thi tlember na state ani a shripuya wanga hun har sa le khir Mizoramin ama chondan hi a chuan oma Mizoram sarkar le mipuite thohuna chu alom omin a chonam takzetani ati governor PS Sridharan Pillay hian state malak na sang sang te chipcher takina soya dan le thupe ken ko na chungchanga Mizoram chu a hlotling chunjom zela state chung poral muanga Mizoram le Assam ramri boina po apunlun main borok thatak noya inbiak na neim malak zel dan tur po relani a heti lahian Mizoram ramri te su uluk taka ven chunjom zelani ati COVID-19 shrileng do na konga Health and Family Welfare Department in na thataka atho thute Home Department ne Disaster Management and Rehabilitation Department te ne an tho hona athata wangin hripuilenga wanga har sana lian tham om theite pumpel ani thu governor hian asoi ani Sri Lanka ra po zirlai te zirna akhailang lo nan School Education le Higher and Technical Education Department te malak na in online class te hloting taka kalpuyani atia Public Works Department noya kong siam le leido waka ain kolna te chu state in athil ngai poimo alen chunjom zela Central Sarkar World Bank Asian Development Bank le Nabard atanga sum local tele SEDP noya sum roman atang te in district chunga in kalpona kong pui somret pani lai siam that mek ani a lengpui airport che that ba ka Aizawl khopui to du tuk ti zia omnana kong chhong siam tur ten ro manna akal mek bokani governor chunati Republic Day lomna in khom la mola ne ya hian governor chuan van tlang rong bolna konga na tho that awangin PB sangkhumi chu Padma Shri dong turzinga atelti asoya kumdang ang bokin kumin hian Mizoram Police and Fire Services na thok tha te zinga President's Police Medal for Distinguished Services President's Fire Service Medal for Distinguished Service Police Medal for Meritorious Service Fire Service Medal for Distinguished Service le Governor's Medal te dongan omle a hengmi te hian Governor PS Sridharan Pillay nena tangin loman andonga UDNPA board sai Mizoram khopui fa inti siak sang ni somni loman po Governor hin sem hal bok ani Governor nena tang hian President's Police Medal for Distinguished Service to Fire and Emergency Services Director Pu Silal Thanmoi na donga President's Fire Service Medal for Distinguished Service to Pularam Tlunga Varte Station Officer na donga
Police Medal for Meritorious Service chu Aizawl SP Pusilal Roile Pulal Chakima Inspector Armed Branch Police Training School ten an donga Fire Service Medal for Meritorious Service chu Puming Khanza Makolni Fireman in donga Governor's Gold Medal Inspector Joseph Zarem Moy MP Arawle Havildar Daniel Ramhluna Police Training School ten dongin Governor's Silver Medal chu F Lalmon Puya Police Headquarters Head Constable C Chongkunga Traffic Unit le Constable Arlen Thara Aizawl DEF ten andong ani heng mi te baka hen nakum Republic Day ya Governor ne na tangin lomandong tur police na tok tha te hming puan ani boka Urban Development and Poverty Alleviation Department boss sai Mizoram khopui fai inti siakna sangni somni result puan ani a inti siakna ti thate loman hi Governor in asem ngal ani Republic Day voice samsari panhi na hi district sangshanga po lomani a mameta chuan DC complex a DC Dr. La Rosama Hovin manani a DC hian Mami District chunga masona na sang chipchiar takin atar langa veng fai in elna loman semani a DC Bangla at home bot sai ani Longklai a chuan jingdari le chan ve khan Longklai DC Dr. Andrew Ace Manal Dikan Central Away Playground na nampon zarpot parin Republic Day lom na hun manani a DC chuan district mi puite Republic Day chibai bukin du sakna hlana Longklai District chunga sarkar department sang ten masona na an thotlang puite soya final ama inti sekna bo sai sang loman la te hne na loman a hlana Republic Day polin damdo in jail le nucham enkol na te thil peklan ani district dang na thial saitual khozol siha sersip kolasip champhai lungle atepo district DC te hoin Republic Day hlim taka lomani a DC te henan district chunga sarkar mhlak na tele machop mek te chipsir takin an soya fai in elna loman la tu te hne na loman semin nu chamle ru thonga te enkol na mun te ba ka tan in le damdo ina te Republic Day polin chomdol na te hlanani bok Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Urban Development and Poverty Alleviation Department board sai Mizoram khopui fai inti siakna sangni somni chu result puan ni in lunglei khopui fai bera panni na biate ania pathumna saitual ani hein elna category 1 a pakhatna lunglei ani a panni na saitual pathumna khozol Category 2 a pakhatna biate panhina lengpui pathumna not vanai phai Category 1 ne tru bel khoma hiam fiber pakhatna lunglei panhina biate pathumna saitual ani Village Council thokcha pakhatna lengpui VC panhina tlabung VC pathumna barbi joint VC te anni a Best Nodal Officer Award dong tu chu P Dorothy Monsangi SDO Civil not vanai phai ni heng choiman dong tu te hi voina Aizawl sipai lamole Republic Day lomna Governor PS Sridharan Pilayan puangin lomana hlana lamol hun man zo hian Aizawl klapa khopui ti thate tuk chhon kil puina le lompun hun manani a he hun hi puton lue deputy chief minister le pulalrot kima RD minister ten an man puyani he hun ein deputy chief minister puton lue chon khopui fai inti siakna sangni somhne lomandong tu te chu alom pui thua soya sarkar chu abultum tu chawani a ataka thok tu te chu village council te local council member te le NGO te anni atia faina ngai nat konga the top chu zel turin le lomandong tu te ba ka henti siakna tel khosom ni pathum te chu asom boka puton lue chuan Mizoram pumpui chu ODF ani to ti soin ODF plus ni turin UDNP department chuan tran alame kani atia fana be pui hi pong poti chen nelwa miril ruwa tu ani lo chuan omzia thui tak aum theilo ati Kumin Republic Day a hian civil mi te hna choi moina Padma Award dong turin sarkar lai pui chuan miza som pakua thang chuaka heng zinga mi pasari hna hian civil mi te choi moina sang bad tu Padma Vibhushan hanani a Japan Prime Minister Louis Shinzo Abe le Islamic thiam Maulana Kahid Udin Khan tepo Padma Vibhushan dong tur hian khanani a anhuai chia Padma Bhushan dong turin mi som than chu ani boka Lok Sabha Speaker Louis Sumitra Mahajan Gujarat Chief Minister Louis Keshubai Patel tebaka anthi nuapek Assam Chief Minister Louis Tarun Gogoi le Union Minister Louis Ram Vilas Paswan tepo antelani anhungber Padma Shri dong tur hian mi za pani than chu ani boka anjinga hin Mizo nu PB sangkhu mi chu wantang tan atha thothata wangin Padma Shri dong tur hian than ani Kumin Republic Day avek hian President Ramnath Kovind chuan sipai hoi sen le thok tha choi moina Gallantry Award dong turin sipai zali somnga panga minga poma hengjing a hen sipai choi moina sang ber tu Mahavir Chakra dong turin 16th Bihar Regiment Commanding Officer Nikuma Galwan Valley in Kanat hi Colonel B Santosh Babu chu khan ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Voin Khan India Republic Day voice samsari panhi na chu ramchung hun sang sanga man ani Mizoram
po district tina Republic Day lom ani voin Republic Day lom na fine el na ti tha te hne na lom an semani Republic Day hian civil mi te hne na choimoina patma award dong turin sarkar lai puichon mi za som pakua thang chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani